प्रॉब्लम अमनी सर हौकिबा चही जे सर वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट सिदा मखादा अखोई ऑफिशियल सिंगसी अफम मतम चाना थबक तौदबदगी इसिंग इचाव अहुमलक थोकी सर मसिगी मेक लारब खुदम दी सर अइना मखन मखन मफम तुरेन अखोई इम्फाल रिवर थौबाल रिवर मैम सिंगसी दाम से कायदना दाम हांगदोक्तना थोलकपगी अखोई थौदोक कया लैखरे अदगी दोलाई थाबीगी गेट तो मफम मतम चाना हांगहौदबदगी ओवरफ्लो तौदना गेट तो फकायरगा अखोई मसी कोंगबा रिवर अदगी कई मैम से लोइना इसिंग थुमदना इम्फाल ईस्ट की वेस्ट की जगह पुनमक से थुमगी मधुसुना इंक्वारी रिपोर्ट यंगजबदा डिपार्टमेंट की दाम पुब मीदुना मतम चाना गेट से सर्विसिंग तौबा अदगी यादबसिंग सेंब खोटपगी रिपोर्ट ऑफिशियल फाइल तौब मतमदा अखोई डिपार्टमेंट की हेड तगी मधुगी इनिशिएटिव लौबिरक्तबदगी इसिंगजे तासलक्प मतमदा थोंग हांगदोक हांगजिन रिपेयरिंग तहौदब सेमहौदबदगी थोंगजे हांगदोकपगी उपाय लेहौददना हांगदोकप याददना ओवरफ्लो तौरकान गेट फग पाइथोरखी अदुनानी मसिदा हैंगांगी अदगी या स्कूल की सोमदा अखोई इम्फाल ईस्ट की सरुकसिदा इसिंग पूरा थुमगिबसी मसी बिकॉज ऑफ दिस फेलर ऑफ द डिपार्टमेंट अदुना मसी मसु थोकी अनीसुबदा सर थौबाल अखोई मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सी इसामक चलुरे ऑफिशियल याउन देन मसीना थुमबिबसिदा मी सिबा याउना मसी थुमखी सर मसी थुमखीबसी मसीगी इसिंग इचाउसी मेन मेड खुसेमगी अदिगुंबा इसिंग इचाउ अमनी लोइनाना मसी आर्टिफिशियल फ्लड अमनी अखोई चही अमसिदा अहुमलक चाउकी मसीगी मरोइना थौबाल दाम गिसे सर ऑफिशियल सिंग करी स्पोर्ट आई चीफ सेक्रेटरी रेस्पेक्टिव चीफ सेक्रेटरी दगी टूर प्रोग्राम तौरगा इसा चचरुई अदुगा चलब मतुंगदा मफमदुदा लेरंबा मियोइसिंग इन प्रेजेंस ऑफ द ऑफिशियल्स आई फजना प्रेस याउना वारी वताई सादना तौई मधुदा दाम की सिंगी इसिंगी लेवल करी फजना लेवल सिंग फजना मॉनिटर तौई अखोई चेक तौई क्रॉस चेक तौई कमाई सोईबनो हाइबसी सार दाम से चेंबर मरी ले चेंबर मरी से हेक नोंग चुब होरपदगी चेंबर अदुम हांगदोगा इसिंगसे थादोगा अदुम चेली अखोई ऑनरेबल मेंबर अखोई ओजा श्याम कुमार की केंद्र सुनी अना मफमदुदा थुमखिबा मयामदुसु मीसिंगसु उनरजरई लोइनाना मसीगी इसिंग चाउबा नुमितसी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर लामी नोंगालगनी इसिंग चाउबा तौरसिस अदुदैदुदा अइना मदुगी वाटर लेवल की मतंगदुदा फजना आई चेक तौबा मतमदा पुंग अमगा मखाइसी इसिंग ताबगी करी सर लोइना मगी अखोई लेवल की था की लेवल से दाम की तोानब रूल्स पॉलिसी लेजै इसिंग चाउबगी फजना मॉनिटर तौब एवरीडे रेकॉर्ड तौब खोपसी लोइना मदुगी अदगी देन इसिंग नोंग चुबगी रेनफॉल रेट फजना मॉनिटर तौरगा लै अदुना मसी तांग 14 सिदा पुंग अमगा मखाई ताबा स्वाइसिदा मसी हान अमखक हांगा लेरमनी अदगी देन मसी मतमदुदा एजुकेटिव इंजीनियर सु दामदा लेते इसिंग चाउरपा मतम नोंग चुरपा मतमसिदा लेते सुटी चखी हाई आइना स्पोर्ट वेरिफिकेशन तौब चप्पा मतमदा अदुदगी पुंग अमा मखाइदगी थोंगसे मरी मक्से पुलप वन टाइम दा थादरक हाइब तारे मसी थादरक पदैदी पुंग 5 की
ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏꯗꯒꯤꯅ ꯑꯃ ꯃꯈꯥꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯤꯡꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯤꯅ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛ ꯂꯥꯟꯁꯤꯟ ꯌꯥꯔꯤꯕ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯝꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯁꯤ ꯄꯨꯡ 5 ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁꯀꯤ ꯑꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯋꯥꯡꯈꯦꯝ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯗꯦꯟ ꯁꯣꯝꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯑꯦꯁꯤ ꯑꯗꯩ ꯀꯩ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯨꯠ 2-3 ꯍꯥꯟꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯔꯤꯡꯕꯟ ꯔꯤꯚꯔ ꯕꯦꯡꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯁꯤꯗ ꯑꯣꯚꯔꯐ꯭ꯂꯣꯁꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯗꯟꯂꯤ ꯒꯦꯠ 4 Honorable member khara point oina lakpino ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯁꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯥꯏ ꯅꯦꯔꯦꯇꯤꯚ ꯈꯔ ꯄꯤꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝꯕ ꯁꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯟꯃꯣꯁꯟꯁꯤ ꯑꯩ ꯏꯇꯣꯝꯗꯅꯤ ꯉꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯈꯔ ꯃꯇꯝ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯗꯁꯨ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯁꯤ 14 ꯇꯧꯁꯜꯂꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ matam yam pijay ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯕꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯁꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯀꯠ ꯃꯣꯁꯟ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯄꯣꯏꯟꯠ ꯔꯤꯄꯤꯇꯦꯁꯟ ꯇꯧꯖꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯚꯔꯐ꯭ꯂꯣꯁꯤ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯗꯦꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯁꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯁꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤꯗ ꯁꯣꯛꯏꯕꯁꯤ ꯂꯧ ꯄꯔꯤ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯀꯌꯥ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯥꯒꯤ ꯐꯥꯝ ꯊꯥ ꯆꯍꯤ ꯑꯃ ꯉꯥ ꯌꯣꯛꯄꯗ ꯂꯥꯛ ꯑꯃꯈꯛ ꯐꯪꯖꯒꯗꯕ ꯌꯣꯜꯂꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯇꯨꯔꯦꯟ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯌꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯥꯔꯤ ꯀꯥꯔ JCB ꯇ꯭ꯔꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯊꯨꯝꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯁꯥꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯂꯣꯁ ꯑꯃꯅꯤ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯦꯟ as per guideline ꯊꯣꯡꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯡꯒꯤ ꯗꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯑꯞ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯁꯤꯒ ꯁꯥꯡꯕ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯊꯛꯇ ꯗꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯗꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯒꯤ ꯑꯞ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯏꯁꯤꯡ ꯕꯣꯗꯤꯁꯤ ꯑꯞ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝꯗ ꯄꯩꯔ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯗꯥꯎꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯡꯕ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯃ ꯋꯥꯇꯔ ꯕꯣꯗꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯔꯒ ꯁꯤ ꯒꯦꯠꯁꯤ ꯄꯨꯂꯞ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯁꯤꯔꯣ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯐꯦꯂꯔꯅꯣꯕ ꯗꯦꯟ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯅꯥꯎꯟꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯇꯤꯚꯤꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯗ ꯈꯕꯔꯗ ꯍꯌꯦꯡ ꯏꯁꯤꯡ ꯊꯥꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯈꯠꯂꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯃꯗꯨ ꯃꯦꯟꯗꯦꯇꯣꯔꯤꯅꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯕꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯂꯞ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯦ ꯒꯥꯔꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯊꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯉꯥ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯊꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯂꯣꯏ ꯊꯨꯝꯈ꯭ꯔꯦ ꯂꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯐꯥꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯐꯥꯗꯣꯛꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯁꯥꯔ ꯃꯁꯤ 이제 very serious question sir masi karigi management no masigi leiribase aduna maram kwanda thamjani sir masigi failure si aina PIL ma high court chali PIL masi tawre aduga aingonda report ama pirakani haibasu pirakti aduna masi sir athuba matamda masigi PIL ama thagi si court na su order pigre order pirakanda masida aina adugi chief secretary na CR lawwa akhoi report ama khak aingonda di piraktri adu boina phangjaba source ta haribo official sing committee sina water resources ministry gi member su represent orga yaure state ki su yaure then aduga sir masida hojik leiriba chief engineer sina madugi maramda report ama pirona hairagadi hairiba tholibi department sina tholibini aduga chief engineer duna mu report piro hairagadi madu karamaina afaba report ama oidino aduna masi investigation si high court na su order pire aduna masi honorable leader of the house ki lising makhada phaja masi ki report ama pami maramdi sokriba mayam singse sarkar na compensation pibi wafam su hojik thoidokna ude pige bigi wafam su leite soiba mayam singsi damage mayam sing chahi amada ising ahum lak cha holli department si karamaina aikoi asigi department si ki makhada ising control flood control tawduino sir ani suba point da sir masiki department sina ising chawbagi mafam matam chana chana lokhotgadaba nong lakadore hairdi ringban akaiba create laiba semjin bu khotsin ba mayam si check tawgadaba se tawdada na sir department ki official singse thika minded tatum tawle na sir aduna masi athuba matamda serious view ama hariba department sida yingsin bidragadi aikoi mathang da su
सही लाकदोरिबो नोंजु थासे लाकदोरे मे थादगिदी कमिश्नर वाटर रिसोर्स ना रिपोर्ट अमम लोई पिएबो dams leba wherever it is adagi ring ban du simjin ga daba se masi loin instruction pi ni department engineer subdivision me amsi adu amata pdp adu ko tawde ba thabak si siki engineering department se fail ore ba sa adagi then masi gi number 2 point da aina thamjani gi se masi ga mari le ising chaw si ga mari le na fails to take appropriate action against the official of the water resources department government of Manipur who were involved in the fraudulent e-tendering of the critical flood control and anti-erosion works along rivers in Manipur River Basin Phase 2. The said work was awarded at 50% above the DPR rate, despite similar works being executed by the local contractors at only 18 to 90% above the DPR rate. Sir, howji aikoina haugiba ising ichaugi thokpa matamsida paikhalibasi flood management and the border area program degi 460 crore gi paisa ama laaga thabak chui masigi thabak churi base masisu thabak churi bu thikadar singsina department gi mini hai ama heta thikane na lai aduga den sir Thawan gi handaki dam thada basida sida how khamamang kauba khunna gi lei returning wall chalame returning wall chan bada ring bandu loi tawkhai da chalini aduga returning wall do challa kan deida leibak to haijalam dramina ahan ising chaw je kendra da how khamamang ne masi hairiba masi gi contractor se masi gi contractor sina tika suraga ising je ai gi kendra da how khamamang sida whole how ka Thawal college de gi sigi lopak mayam se loi low sikri ne masigi contractor sina returning wall no chalam kanda madugi tawkhai hibering bunji tholam de what is this what the engineers and SOs are doing now chikari no base thika tawra me duga returning wall circle loi ising cha holaga khoi kendra gi low loi si halle si ai gi kendra khakta nati ba sir almost all these masigi construction work sing che sara duga masigi haiba 460 crore je masigi sida yamna ngai ba se sir DPRC da estimate se DPR estimate se crore chamaga tramathoi ne basa 111 crore 75 lakhs 25,000 si DPR ministry na project torok DPR si da 111 ne basa aduga NIT magi estimate sigi tender tawse si sina 169 sa crore yankhai taruk hen tender tawe masigi 56.24 crore se ministry ne approve taruk podegi hengat na tender tawe so this 56 crore se karai di chat toino minister ne approve taruk podno 111 crore tawre then aduga thika pithok podna 168 crore pithoe sigi department sibu masigi ministry na ju sanction tawdana 56 crore se kamai pitho ino sima aduga mu generate se mapan gi company du dana magi tender sigi mapan gi company de dana sa tender sigi 50% above the P local contractor duna 18% PM. Adurdi local contractor tu na tek surok pamatam da paisa tu na mapal ki company tu da local ki contractor na phang to paisa si pithok raga bill lakhini haira thamdore adurdi karamba legality da ministry na approve to bodegi 56 lakh si hengat na piri no masigi white paper am ta PBO through this house ministry of hoigi jal jivan na piri badudagi mana 56 crore si abapta approve tawri sing asi official sing su leibiramani aduna masi table sida house se loidri ba ku manungda karamaina kari what capacity karamaina ministry ne approve tawriki company gi magi favor tawba company amada 56 crore si extra percentage hapa pitho ibno sar si loina lei tender gi
करी करी मैम से सर अदुना मसीगी हाइरिबा डिपार्टमेंट से मसी इसिंग चाव थिंगनबा फ्लड मैनेजमेंट की तौद्रे देन अदगी लनाई सुगुम्बा पैसा तानब खोटपगी थबकसिदा हेना वासत वानोम तौदना अदगी लोकल कंट्रैक्टर सिंह अदगी मैम तौजगदबा ऑनरेबल एमएलए सिंगी तौगदबो मैम सिंदुसु थवै वाइवोइन अमता तौबिगिद्रे अदगी कंट्रैक्टर हाइरिबा कंट्रैक्टर सिसु कंट्रैक्टर मपान की कंट्रैक्टर हाइसिसुबा असाइगी कंट्रैक्टर अनी तौवी अदुगा कंट्रैक्टर सिसु वेयर अबाउट अदगी मागी डिटेल फजन खंगदबा ngakta तौवे बदुगी पोर्टसु लोइना लै डॉक्यूमेंट सिदा लोइना लै सर मसी सिमा अहुम सुबदा मसीगी फ्लड रिलेटेड सिदा थांगचरी बिसे सर मसीगी fails to properly implement the flood mitigation work which have been taken up in only 10 districts against 12 districts approved under SASI 2024 sir 2024 da 25 sida lupa 80.59 crore si SASI dagi sanction tawi flood si handak ising chaw hidugi nangnanaba adugi masigi si IT crore si pi bani sir masigi IT crore se sir masi district train to the PO haibani handak akoi ising chaw ki haibisi akoi kendra su khangi bani yum loi thumi ai ibat ai yum bok thumi adu mayam si loina thumi bani ba aduga Thawwan district se amba hapam de Thawwan district si da Thawwal dam te ki sok tna masigi yum kai choi ba mayam sing Thawwal district si bu ising chaw dra bra aduga singi mayam adagi su loi happy sing chu yaw ga da bani district train thoi haibani sir aduga 10 district khakte pi ba paisa si lok thokre sibu ai khoi da su crore amata su happy ba yai ha crore IT lakpada kendra amata ising asok chauna thumaba adagi ising chawa matamduda isa ki gari lekai ki gari puthokdana ising overflow tawri basi thingnana ba khoisi asuk yamna tawri basi lag yang khai da zu ning de ba sasi ki phan lak basi da den sigi paisa si krai chat khrage ba honorable MLA mayam sing ki kendra yawdabra ai di yawdrabnina ai haininga imni ba aduna masigi su apa fazana report ama sembiyo through this hours out paikhaliba thawuk yam singse masigi ising chawbadagi hauragana adagi paikhaliba di FM flood management and border area program sigi makhada paikhaliba 460 crore then IT crore masigi paikhaliba mayam singsi white report amtang thambidragadi sir masi leiba tendering tawbo khopagi lana IT 56 crore bo ministry ki ayaba yaudana tawraga pithoi bisi sir masi achauba asoiba ma leibasi yengsin biraga house da white paper amtang thambiu aduga phajana investigation tawbiu high court ki pire thawai wawai na tabidi akhoi ki MLA amana ising chawda so ehazna PIL tawru bosibakta akhoi da coordination tawbide then masidai da phajana matugi matugda paikhana basi si tawrge kolge haibasu haibidi ne kari no tawde si jum kai kya parjana di huzik MLA sahib nangna ising chawda yum sing di yengbala amme aduga lupa chamada ju hapangam da akhoi huziki ising chawba si sarkar ma leibagi artha si kari leidino then sir aduna maram morkana masi fear investigation ama tawbiu aduga masi justice delivery tawbiu aduga masi gi maraleba official singsi action lokhot binaba soidana anoba honorable chief minister na masi paikhat pigini haibagi asetpa ina thajaba thamjari sir masi hana sengdok pigadra sir honorable speaker sir koye September 2025 ki sing chaw gi bai tai